na ye me fe ma ho a se wo hu ye na wo te ye na wa reach out eti woda aman mo fa politics nyina nto nche na mo nta wo wura ye chi na wo mo wa mo kuro no ma mo won mo nyamfo Solomon Black kusi abrante akoda yi mo fa politics amanyoko we na mo nta na chi na miura me twa wo call because maami fo no da so gu nsuo num wo mu gu awia num ti said ye wo frɛ wo ba me di ye mu ba request me number e ye me fe e kire se wani abere se wo be ye adwuma de aboa wo maami nom e no papa no nua num kuma e wa kyem da abonti so na abra patew maledi me da sipi nyame ho hia maledi adwuma na gusu a ho ye maledi ye be da ona was pa ye nyame hia no se oba be hunu ye na maledi ono atimi abebusa number na maledi o ma o se on force enye oyo on force oyo ebi se ekopase ya o se me o me ne ma me na kasa nti bibia nkoda di maledi bidiam da su de gina ba bia me gina se ona bo ye ne na ka ono aba be pe ono number yi se ye hunu ba bia be kwa ko wie ya ba bia me jam se ma no konkoto o mo ne ma o mo ko dwa no konkoto ne ma no maledi Monsieur Pata fait faire yamma pour to bibre e me se no na me Ghana foka dabi e man nkonkoton yamano mko bubu palo o mumwani koton dabi anu ya ema ya enie na ye de enie ema ya bere e ye de asema o mumwani mo nkonkoton e se ya hwe masebi adwuma beni Malady, Messi, ye mani penny not to say, Honorable Yamin Shiran said, and I make come. What about 1 force, and you know 1 year said, and find anything. There be a make say, so per se 1 man of some more, a crossroad, yadepa. No parties and malady, almost fun to baby. Almost fun to baby, and this NPP, CPP no more maca. Almost fun to baby, to a baby. Say, some put you here, our young potamu, and here I am found by 1 type of a Mom na me yadi mapamfa mo atem da ene ne mpotemu e se ye hwe ma saade we enka wura manaza poto bibre e ma mese no maladi sa poto bibre be se ne kwa am ye sika akwa kam de maladi man bubu paroko no konkoto ne ma no me ju omu nkoton ye ma ne sei so mu ko bie ne boko e me ye ko transit an konkoto ne ma na maladi ye nya ye wuram ne akwa konkoto ne ma no me sim ya me ba That's it. Mr. Champo Tito Union Queen. Oh, Mike. Yeah, you knew the Mike and be any whatever. Be any whatever. So mami me dance na me ka say this wo wa ho brase pa say wo tie program no so wenti so be na ka kire no otutu amerika aba be pe wo number na me sure say nti aye a won frɛ wo no won say oba ye enche nti wo hwemu enya tofa bi abo na onu hia wotimi ama concrete solution to the problem enu nti menda na say saa de na ya ode ba no won koso esa na asamba akune say
politicians so sebe me semeka ye na nanum o anasa MP for no me se wo mo Ghana ye nyina ye dia ene nkonwa no ya amote so no so de ahemfo de ato nchen a ne so a politician wo be wa cha ni mfie na mfie nwotwe enu nti no wo ba wo ndi nyina ba be ye pe ene so tena konwa no so bo wo modern se wo be ye ne fata na da cho bi hye wa no obo odimpa enti honorable ye da sepa ne wa ye no wo ye nyame so ade enu nti minim ye se emrewa no wo mo bompa ye ma wo se emrewa no dodo no a wo mo na mema wo ya maame no mrewa no wo na ba ma o enti wo so no wo kanchi no wo kan asem bia ya wo no enti wo no bo ema wo bi emmo wutiri so ejapade ye wo mo dia no mo nsanka kwa hemfo no wo kwa MP wo mo ntrase na mo nyina mo nwini mom na ne beboa achimodan edwom no mo nka mo tire mpa mo ho na mo fa ma wo mo na ema no wo musubu wo mo ye mo enye honorable wo twa na mo wo se ema ne nka hwa ni mi ye se wo be fata na mom no wahini ni sofba me ye host media emfani ni agro if you say so delay kakra bia enema be futu bia ama nema ayo sedaye ntia sewa to anamo eda se sofba yeda se enti honorable Solomon Brakukusi abrantie kra chimda MC me MC a nyame ayadoma ye nsaka no obebo adwuma boa odan so afantoma pefra na kuro na tete apansam da tete apansam o awere ho enti enimisi ewura ya bai obeboa na woni akwasi akwaka bu mama mpuntu a odaman epe no womonsa etumi aka na se seidie edwa no esiusi zongo so abete manto na nwumira a wo kyena mu bedi enti yehwe oso obefre me metwe woko me pam twa abusuafo yedi asembi ena ano na yebrei odi asembe daye na emisi ka se di videos ni bi bete na na ye gya gum e wa prosifo a wo mudi nkrofo ani e wo amanten ana e kwa no so eti agya David sebe ya ye beti asie yi na na enkyiremu bebre bone tofa ni enyi videos no because my friend superintendent Kofi e won kran bi di videos ni sending no o say no ese ma ko official complaint and am so ko ye no pretty funny say report e kra wo dey call hospital no ya ma to see wi a yenko regional ye dru ho am frɛ no ne commander enkasa na yen take it from there eti bonetofa ne ya se ne de ya ma o lances so mu gina wo say ye se usika na wo ni bia de be ma wo mo a ya mu yan entwe ase emfa mpentoa papa etiri wa o ma press adwuma ko wo mo ka kire yen o mo ka me de ma dia to fo mu me de oni pakro wo ka na me tie me da mo ase asem de ya kure first one dey see 4th April and nanu dey sansi dey see 4th April na pa ni dey o dey hwe mani echi me pa cho ya mu fa sa picture ni to so my 4th April ya kwasere ne sika 5 cedi wa nya bi e na wo ma na se sika 2 cedi e na hwe onye nti no ya twa na ni echi se gwa e de na wo de ball wo adikro de bomb me die me hu because na mti kanwa mani face ya table no no free me machi e na eba ti tamo ye hega me tenimani no e na odi ade no e bomb me to di bomb me no na me see for no ti 2 cedi na odi ade o se mo 5 so sky de o me na ka 2 cedi ti na odi ade pa mi sana anya de odi be ye me mponi de odi be me kwa besi na me se sa ni kura me bu fui e ma me si form o di nsuo e bo ni dua eno a chi no ka je me se entumi nya ne wi komenda ne frame ya ama me no mu di nkomo a bebe si ne mintimu ma chi ne ayibia me twam so na o san kire mo se a driver na me di ade bo no o na e kono na ya se aye na ahun wa se o prame no mentumi aka mo asem bia e na me mentumi nya ne foku me sumne kama fo bia sa aja me di masem etam de be dam e na no de no so de ne si e na no de ne se the same kwan na so na every day bia me nam me fikraji sa asa me du mamponkumo pick up bi asa no no yo overtaking na police ni tiduase e no de me ka be stop pick up to stop no intervention we intem is sha man we ya e be bo mama passenger for na de e pra na me yi fa ne
me if I know asem nyina no police for abeto me ade ntena me besa me de kan born ana na me say me ni won kwa nipa ba kwa chie ku nipa 22 de me nya sa de no e na nkrofo ma me agu kan omu do so no police ni ba ko because of osika ba paint me nku nkrofo ma e na me gina e no no mu gina me titi ma ta de pepper spray egu me no na me se me da phone mo ma ya hwe video na ya bu no na ya de pepper spray egu na ni ase no aha ba ku bi na botre ya ha mo an nkoma ye tuwe ya mampon road we mampon kumo na hokra ye baabi e sa prosifo mo ko ye wei picture bi amode ba ya na so mu ginegine mu no eno so wei ai mu wom sem o mi ye okay aha eti ese wo na oda fom wo na o so mo di pepper spray na egu meni mo di pepper spray gu hafa ya woni mi hu wi biem ana ka na esi won tijintina me mfro private car na say no private car ye ye dia ni a kire kumase no no so na ni a kire ade mi nimba bi akwa wo de me ko te kan ye police car me mfo ana mo twiwe ba ko mia mi minim di ti o mia mi minim na hu me si kwede ni speak car ni sa do be so kumia na kikiri kan na esi won kan na di free crachi ba no sprinter na esi won ai blue bi kata aha wo de mo hwe bo nse ya yire no tetena taade ai prosifo no mienu miensa papa ya ne tiri kokwa kokwa yi watu ni chei ena we di ojina kire ndi pepper spray no egu mani aya critical chete say no me de me kasa Ghana ban wonya prosifo akatwe na driver fo ntu omka eno babua tu ne ya twon sa no wo se red top no won kwa ba okro no obi apaki wo careful so na wo save nipa na ko gina won anim eno ani pepper spray nyina bam be se me de kan kuna o ka volume ni ba ka be ties mama ne ka o se de bia de no ma ye film ya ma ne mra ya ma vukasa ne mra wa nyi film ya driver for mo bo a driver for he said you ku ya driver na o lodu dia wo kwa na ese wo ye drive fast na abra patana chi nyesa o hawa ya papa tetenya hono ananya sa nya honu yesra wo bra fo ni be ya table amanti o mapoku mu o yesra wo fa sidi no anya bi na ama di 2 cities ta wadi dua hwe ani achi tu we pa kwa me nkroma Ghana mona mo boy ho bai dia wie ni na bra wo so ani wo nkwa keke mimi so so mo di aha pra no mo ye di say enu mo wada so me cavity aha ni power ampo what the passengers crowd nam passenger phone eni di pa mo gina we ni and what that from here china simo obi papa wo ko pe bibia bedi yo ya da se de ta asem eti ye pe justice di ama papa yi say ye ya wasre mi sika 5 cedi na mi se menye tu na tu mi di ade atwi menu achi e ma ne pai na mi papa e report na maka cha mi say police ni na epra mi tientimi ma forms ni ade ma odi asa opese e chi police ni no sa me na me ye de a wo be chi mi ana me se champo ya be dwuma o be dwuma so mami me da sipa
So if my mom will say, I dare back when he say, any password to us when you're Jumano Pejumaya, and no conny to be a yaw family in the casa, and in a home Brazil should be a yaw by you. When you're Jumania, baby, I will be a big canoya coda, no me man a better so, upon ten, says here I am, maybe. Cast a woman, Jana, yaw, Magiska. One more down, one more fanny panomo, but near Saint John. Not one for other chair, and even no more chair. We are Jumabusu, so a choker. And until Empenny phone way or more office, no. 1 year empty a different phone Saturday fitan. 1 more chabot, and the more processing said, Woko Roda, Fescase Bram, no fat. No, ye been to make us some way say, Papa family call I will prove it. And to know, so call a council, no Fescase, ma, your man could be. And to my young jackals, no more pombo to dear, as happened, no call office. No do one way, she go one near check it. And until the air can say, and Quadani penny phoning Yana, yes, Edward will say, and young Quanaquana, yes, small woman. And until I maybe will be by one woman quasono, no one more any until the air can say, Naomi and Nomunya. What can you bring? I don't so we uncle Fubia Bush for. And it's all young son and fuck or getting out. No one say, a dream paper so be a Mr. Or be called pension. So a child there, so a police in it, so a nurse in it, or money be a year, not a 2 name a year. The pension I have a and ultimately some will be a bedroom maybe for one need to form, then we say a nipper, and I will summon no, over so many nipper, one man sumo bottom, one man sumo penny be a bottom. Now entity will be answer so. Now some say be a Juma and you choker, and until the air can say, as so you are Juma one no crowd council. Yes, if you be popo when you are children, and yes, someone when you are come up. When I was said, you have somebody, you know, the bear that do any when you have some friend, no more problem, not some penny in your entrance. Now I can't say no, and no dear, a baby pay. I just had ya, your host or you. Your man of crime will pay just some of the baby, and to mom son a 3:30 abo, and yes, I didn't work for the Mata de kwa na begro kwa begro na commander kwa no so ase be ja kwa so no wo so wo betire na bibia so ayebo control kwa to yem sompa de no ye per resource what bibia be kama so fa me da ase Manlady be da ase pi nyame onhira na ye che for so manlady. And now, no, me bisa sem be say a breben ye 2 pepper spray at the good nipaso. A breben yet on your crom for you dini. What was it? Be sick. What's it 2 city in a mania? Wink And where Bryce said, I did show and yet cheap power yet. I'd rather phone no money. Something be one my lady, maybe ways is so. Now ye bisa up as some way see a pinch the more. O make us a PR room and my inch room. You young best or my police human American. Ye pesi ye hunu se sika na police fo bi gina kwa mu je no eye Ghana nhihye ye mu a mo printimra out na driver fo wo behua ka atwa wa hunu se wo ba no police fo gina bi o magi usika be se okobusa se ye be ka se enye police fo nyi sika bia police fo so gina kwa mu usika emerge bi amani tuo mu so am important wo twi wo manim be gina wo police ni o twi na nim hita no wa jiska he ni botom malady the fresh so say very now no me kon kransa ko ye program kwasi ada wigina ntre me drive wa ganya say wo wiem nam so de gina ho me de babu me batcho me do mommy nam se de asem ye ne ye kwa no nam se mo we kwa nam se we ntra mo we kwa ye we ntri di adea oh what no who say media they say oh mommy we na malady mo re kwa ndidi malady enti asema amanugu so ameken emra na wo prosi adwuma ni mo no ye wo medi wo mu ene ye wo mu ani wo mu ana police ni ye boni ayete no soja ni ye boni ayete no the police ni sabi anyambra sama wadi wo je 5 cities no baba e report amosi mo se da bi yeah ma hospital form bia na the man dey na stop person ayete tu malady asem ye kane eti sabi mimi mom nam koye ya malady kiante me se ye ma wiase nyina hunu se na prosi fuo bi nom adwuma mo ye no awoso mo kofie
I was a Romatari, no coffee. Once in the wood, I will be honest or so a nibi. Yet the idea one woman so pine. Shep the papa, my lady, Cochano, who said, Cochan Nadawi. Yamra Santaman Pokuni, my lady, says Kumuhono, my lady, and Yamahunu Piasso Koso Obi. At the Anquana Kosua, a brand here or the care back, my lady. Prosi for metre ye de yenni man de kra yennim se so su ni papi na nipa ba ko fo de jew na bekum nipa ni nyina e wo so save wo mu a wo mtika ni nipa bebrebe ni nyina eti ade a papa yei ne charge ni sei e yanti ade papa spray agu nani papa be na mi busa malady asemo ka kire me ni se e twene form malady na mi busa ne se die pa na no mo hwe wo se me kra me ka kire wo se o ma me form ma ne nko na mi betwam a meba na se mi obi ane aka o se da malady ye pesi ye hunu efi asante mampon police command o mo to mu ho ana se I can say ekumu ho no o mo kire ade pote o mo pictures gina wo so ye pesi o mo kire ade pote adava ye eyanti o ti amra ye de pepper spray egu nani malady point for bi ye adwuma no na bi so se adwuma no obi o han e modi pia frifie wo de atatuntum se me koji discover me kwaji discover fie hwe na no de ya akwe kama me ne perifo akodi nkomo kama bro no be so cry de asante mampon e ho no ma commander kama akwale ya asem yi ho wo tese o mama ye mre watimi aso asem nu se da bi asem ne na ayro ho obehwe no asiesie na prosifo binom hwe ne ma omo ye malady atanle se omo no ye sika ye tax an ye di chat eto atare se omo amambo ye prosi adwuma eti se ne wa be prosi ni na obo ye ho ban na fa se kowie se wa krona na se boye dia na malady ye kwa na ye ban kobrawu ye kwa na se ye ban se se abrantie malady ye enkopim se emperifo bebam no ye de abrantie yi se politifo kwa no so nsa ye sasam na ye ura ko visa pose enko tete ye be kona enko official complaint sa pepepe edu wa ye mo ne commander nkasa tete ne ye mfa ni so mo nsa so lo ko de mo pictures wom ewom eya ye ba betima trete mu ni eti prosifo bi no madaroma adwuma mo ye no ebi ye adwuma no malady ebi so se adwuma no kra malady prosi ni bi wa brepo junction da bia me kana sem try bi di mtt ni bi malady papa tietem chese adwuma wo ye bo Ghana prosi adwuma no nyame isra ne pa wo ba bi wo sa papa bi sei ana wo se kokobɔ na ba so na wo mo agigi ska edi papa spray gu nkrofo ani wo mo ni aye wo mo padifo no mo spray nkrofo ani malady ebra so se ye kasa ebe se ye kasa ye mani pa bi entre ye famu die so akoduru se o se ye kasa prosi no ye de ani dia mo mu ache eti ade ho hia bia no mo didi ye 70 me ya mesam tie me na me yes ade ya prosi ni malady ko de beche malady ko de beche malady me ko de beche me on fanche kom di mbeko eti braso se omo di sanya brase mu emra no no omo ni emra no ene omo ni se na den 0554931920 0548931920 some year can be a whole experience. Hello 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 if I'm pick it in frame of France. Okay. Picking it. Yeah, me pacho mo fa production line into so me pacho mo frɛ production number see egusu why pamocho mo frɛ production line 0509438507 wow pesa wo free bia free production number here that swing 0509438507 na enkoye ni
Hello. Hello. Good afternoon, Pacho. Who did you? Me Pacho, baby, I would generally solid through machine or kakra. My feedback 0509438507. Hello. Hello. Me Pacho, who did? You. Hello. Yet, one kakasa. Hello. Hello. Me Pacho, who did you? Yo, your friend Kobe, no ready to pass. You Kobe, you. You man, the course of pass to pass. I think already. How you? For market days on 4 times. Hey. The council Marco for more back one of a year. A year myself, my son, and you almost this kind of force to tell you who were here. It's no my keeping out the deal. Na me dia me tia sense ade no mo gia mo de ma wo se wo bibia e correct dia ma omo baje tise e ko me fa so baje no baje yes obi omo busa na wanya hwafo so health insurance na wona mo yale ebo wa abede ro ko eh ya di no hello hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho. DNTO. Femi Bossu. Dava Bossu. Bossu DNTO. Good my day so. Mampo kumu hono. Say, I told the bia would do hot man. Taka ke tie baby a tanye stati a ebe. Check and so be kana edu sane saa be baby a put me Yo. Would you acquire me force me now? So one said the Bia can't have problem. So they'll take a break. I would do a baking can do. I say. So, what can we do a carrier? This can went here. If I want that, we'll do a judge a card. So, but you're just going to be in force or so. It's what out of my mom, and I'm going to be far home. They would say, yes, Yamina Manabasa, Munka be found my Monamaka quite chilly. Yeah, that's your song. That's your nyadu. Hey! Yo. Na chese hono kra no ehu. Baby o mugina mo no. E betimi am accident betimi esi. Arampa. Fred talk show. Hello. Hello. Pacho di entio. Pacho mkase free atumana mate. Yo, achimana ma say. Mpasa mommy. Hey, where dey say me die mu pa o? Me no wo pa o, ma bet na fi afro school. 2008. Mr. Bani Krom. Mr. Bani Krom. But the one I for to wo. Sa na batabi, apali ko no. Achimba tabi won so ye gina ka afumu ho. Amuji ma tefu amuji na wa yin su ka to. Na no Ghana ban na amomo. Authority so omunye se adwa. Ene Ghana ba onya protifo akatua o. Na da ba futu o ka. Mommy, the way I caught on a car, this is the first one. If it is a light, you don't know. No, you are more for now. I'm to be gift can you are not for transport. Eh, for ECD. One more budget is can on the aqua transport. I have transport. The phenomenon at the here. Reconnecting Amodia, that's the guy I'm on with him. Eh, and some who see cremu maimu. Yeah, that's it. And she sabi, who's not driving his friend is can when you be a mawa. And piano, with the hoka crano. Nature sequoia, ya fedie, I am mugamu. Why, mammy, me proud. Hey, hello, Pacho, and you. Bajo, a police good Afternoon. Bajo, police is one, you know, with the animal. What the moto sukrana omobejuka Moto nyina so ye de abaso
moto so kra omo beje 5 cedi ni 10 cedi ni die omo beje ma wo mu dia no nti sere mo se wo bibi sa na ba mo mpa mo nanti dom na mo nka asam na ma moto di moto enam na se hwi no mo se ye beje 5 cedi 10 cedi nti sere mo se dazu wo ya ba mo muru mpanyi na mo nka di mo ai ye ko he exodus na yo ma me yanko simadu asem chenchire nchegina chire o ye ma mi sole pe ye de beto so enti e se de eja David aha ye di DSP ko visa po number na e ma na ye hu kwan ye be fa so why pacho Abagana na asetena pa ye de abagana no ni nyina eye Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules enro mienu insei netie enro a eji amansan na ebo amansan na edibo amansan medofo obi wo ho diabetes no se anu aduro ni ho besi ne de anhwehwemu kire de anim de eka ni nyina krofo gitum se diabetes ya no aduro eni ho nanso so ensam a mekan ne nkoma me ne wo bo na wie yi se wogitum ye nhwehwemu kakra bi a obehunu se diabetes emfa ho ni mfie adie ene ne aye wo no ano aduro eye Exodus moringa capsules ne dandelion capsules a mama so edi a kire wi ye nhwehwemu kakra wie mame ne ubehunu se ensam a mekan ne nkoma me ne wo bo yi eye nsem a eye no kretro do me pa cha diabetes sekura tu wa pedro a wunya wono mo emfa chese hospital no wo de adane fie se wudi ho atena ntwi ya anie me dofo me kanfo enupei e de amount Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules eno nkwa ni nu a wo ka bomu a wo behunu se ampa wo ho atumi asisi wo ho so enti se ne a wotie bia se ne a wo ha no sitie bia enupa mienu yi na bo anan ne kope na no e wo ka bom na se wonum sei pe wo behunu se ampa eduro no eni eden nti na me ka kire wo se wo de ye nhwehwemu mfama me hwehwe se moringa eye den ampa se moringa ne dandelion unum bomu a esa diabetes ya na ansa na achinye bi wo ho a medofo ye di eduro yi eye krogen achinye bia eni hu ti medofo bomoden na wonsusu tumirika ne kokosohwe na ohun entimi emmai wo se we yade no se ye kidney stones ene kidney ho sensem dialysis ho sensem wo de me ka pen ma ka kire se penhwehwemu yi bi na ye mame ansa enya sa me ka be ka sa maami yade a wo bobo so na soso dodo na wo ye nhwehwemu a be hunu se enu mienu yi ena timi sa yade akese enya yade nketua wo enti dialysis nso ena wo da mesrew hwehwe Exodus moringa capsules ene ne dandelion capsules ni bi na obehunu se dro na ebo adwuma anopa sorry a obeyi bia mienu wono ma 1 hour time na obedidi awianso obeyi bia mienu 1 hour time na obedidi enwumro be ne saa na medofo ye ne saa de mame a wache kra wo se oyade na ehu no na ese 2 weeks ye gintunso anso e de afiri wo ne ehunu se dro yi de nyame aye bia eye medofo akomamu yade bia no Exodus moringa capsules ene dandelion capsules na hwehwe wo hwa na ese waye titiriti ye de panie wo kra wonte ye bo wasomo a wonte me pa chew eye yade kese bi na eba besen wukom Exodus moringa capsules ne dandelion capsules and American for ediama wo high blood pressure low blood pressure yade aye popular say no uti anye ye pehwem na de wo sene ene Exodus moringa capsules ne dandelion capsules eno and American for ediama we wie but made na friend doctor wie ye na for wasem nyina akokodan no ne penu pay bi nso so eto 0544 447033 0544 447033 and I say 0537 456665 0537 456665 Mamenfa aduane pay so nkyere we Exodus for you breakfast aduane pa ede na hodin ewu mu
ɛno ane exodus for you breakfast aduane yɛ the brown rice ɛna ayɛ dandelion moringa ɛna afei ginger yakeka bom ne ayɛ ne kama te sɛ powder wobɛka ne sɛ koko mepaakyɛw sɛ wodɔfo bi da dialysis so a mesrɛ koko yi na wonka ni na wobɛhunu sɛ nsɛm a meka no ɛnya agodie na yɛ mani bresɛm sanse yɛnim deɛ yɛhunu mepaakyɛw dɔfo bi da dialysis so a koko yi na ɔnka ndi obi asi ama obi afu a na adoa no atwetwe ɛno nti akyinie bia ni ho sɛ wo sa aboɔ ho atekyema a anaasɛ obrɛ aboɔ ho na atekyema a hwehwɛ exodus for you breakfast kɔka ne sɛ koko no ɛnam sɛ wo condition ne severe nti wo no womfa koko nkɔka womfa nkyene ne asikyire ɛnkɔka ho saa nso na womfa paano nkɔbɔ so ɛnkɔkye kosua mfa mmɔ so san sɛ dialysis ne kidney ho nsɛnsɛm na yɛ ade a ɛhu paa enti kandi saa anɔpa wobɛtumi aka bi adi awia anwummerɛ na wankasa wobɛhu sɛ dupa ɛwɔ baabi saa nso so ɛna ɔba bi a wawo no ɛfiri abosom nsia kɔ akwadaa ne nyini nya ɔfɛ akwara tiri ho koa na ekuo mepaakyɛw exodus for you breakfast ɛna betimi aboa akwadaa korɔ ama ne nyini atimi ayɛ fɛ no ayɛ from si edi bedi konkom aduane deɛ adenti ɛne yɛnhwehwɛ exodus for you breakfast yi bi yɛnka ma yɛn kwadaa yi nie no ɔmo ntumi ɛma mmɛyɛ kama aduane a mede kyerɛ poku trading yɛgyina mu wɔ hɔ tumrika ne wura hɔ wɔ takrade a carlos supermarket hɔ ebi ɛwɔ hɔ hwehwɛ bi na wo ho entumi ɛntɔ fa ho mɛyɛ de atwa to na ne doctor ankasa na menkyerɛ baabi a wobɛnya exodus ye product yi bu bia atɔ doctor number ni 0544 447033 0544 447033 anase 0537 456665 0537 456665 Kwalenak ewobi bepacho kumase dia na mebobo so kyerɛwi Green Light Pharmacy ewa Asqua Rock Pillar Herbal ewo KO Misty Herbal obenya bi Tenatet Herbal Sofo Line Ensroma Herbal ni Asempa Pharmacy ne dia nimhwɛ Sewa Herbal ewo Mamponsuta Top Amazing Herbal Otafo Methodist asie hɔ obenya bi Skin Pharmacy adwoso ye ne Deco Paradise no ene boso ani adwoso dwom na so ne dia nimhwɛ Arms Herbal wa Bripo Junction Pure Leaf Herbal ebuakwa yaginive ewo honom sanso na kumase kro ya Oceans Chemist ubenya bi Green Leaf ewo tafo 4 miles High Sense honom a ye ne di animhwe Green Leaf kro na so kronom bandes nuamu ho ubenya bi wo ho Life Co ebuakwa Oceans Plaza Life Co kro na so Thanos multi credit ubenya bi wo ho wholesale nenso so de na se sunyane Green Light Pharmacy ubenya bi wo ho Brekum Dr. Clement bi wo tema Nana Boache Little George Ashaman Ekus Pharmacy Accra Okanshi Drug Lane afi Tenatet shop bia weni betwa so bia akɔhɔ benya bi Takradi nim the pharmacy crisis the answer na afi Benyak Pharmacy ni etwa to ni 0544447033 0544447033 anase 0537456665 0537 456665 Patrol Marenfi say Exodus group of companies there me say yan any dia setting up abagana that's say papa that's what so buy that's it so ani makwa ni nkwa ni se ni se ni nya laje e we asemo e ba bedi two no we two ni dey okay Beni Abraham Pane ha eri Case number 2. Dede why complainants. And you know fry our theatomu. Danoso. One wabani kuna do some darkus. I am a cocobain. One who suit in a rakem. What? I didn't go. Abapa.
ho te say oba me show isu a ye o bible Quran na bi focus ya kasa preko bodua ne snap de na ape man ka me nyi bia ne nso menim se dia me be kan ya no krentu dia me de bible me de ho de send fam na de wasem bai peja bodin eye mi dede peja bible no kosoro eye mi dede bi kura me bible sa sama me be kan sa sama me be nu kura trodo mi ni tro onyame boa me order de da sambe na si adawroma ma me pacho me ba ya me kura ne bone eye me ya dede me ma me e wo me bakro anche na me ba pa wu ye me ma me di ni hia e na tete na de na asa sama de ba afa no wake up say ma obi adi mewu asem na ya me ya aya me ya to bo kasa na pressure so no de bam so be jo nsem me so mate afa so etinya botre na kasa na ase pressure na de ba na no de ma mbu afudodo na Abraham pa ekeka go behu ani akotwene de me pa chaw nya botre na de ode ba ne na adwa da me se de mani abre no wan hwa em wa me no miru enti ma pressure amrafo e de na wo si ye wo ba akro na e de me pa chaw e ma me ahwe me ama me sie fifi enti wo se me so me hwe no na ne si tutu mo enti wo se me pa adwuma na me ye se be ya metimi ahwe me mama me the application ko ba bia ye fa me ba bia me ko bia nipa ne sebi one me twempena ana one me da ana me so me nko ne saa enti ewo mu ana me ko tse fie na me se me de me mpa adwuma bi mti ho madam fuka chem sa ye bia adwuma bi wo kokoben ana me the application ko ye no kura ni nyame anim ni me kwa ye me nya adwuma ayo ura samda ku so ayo ura samda ku onu na adwuma mama wa mpeme enti mani e kan afi ya start here adwuma me ye adwuma me di be 7 months dey be ma pon adwuma me ko fie sister na de automatic ana o ka sa wo hu me na rade mama se wo hye me mu aka wo be hu de ma fam bi to bo asem na ye di na so automatic bi e show mu aya progo wa wo si su a wo koten e kire se bibi plus me mama bibi plus na botre re kasa etu ko adwuma mu 7 months ene ede de mama hu se de o kan wo se me hu enti me si form na menya 7 months me ko na samdakus ojina ho no ka chem se me ma ne ma me left na say boss de me si de tena me boss ke mama mani be wu ase me nya comfortable and also enya hwe na so me kwata no so me kra me kwa abu akwa na de se wo betwa mu wo me ho baby a wo kro ene me feel okay no kra ni nyame anim ni adan wa anse me pe okosi ma somdwem eti me so me nipa na me ne te ho no ya wusu asa o se me ho ye fe enti wo ma me nye obi adwuma because me kwa ye adwuma na ni on pa adwuma ma anye na ni onu ma me wo pa sisimu da pati konwi na wo no ni da ma no o pe so ye kire ni sese ene mama wo ho fa no so on pa adwuma ma be ma na pe sisimu de asa pati konwi mo de mo ye tumfu amu ntie ene no ma enti wo so ma me nye adwuma because obi be pe me ya so ya ho chi ye chese ye rent kra so ama ye tu ye enti samdakus ko si me no na boy ni gina kwana no o se ade na be ma na be si me be ma no so ka hwe a jam so wo ye me boss no se na your boss ade na obesi wo ne me konya na me ne kasa na akoma to yim o sa be si me second time na be ma ne se hu enti e de abufu bai e be ma me ni me nipa ne yentem tete enti yentem tete e de se ma ye ada akwa enso ni nyina mu na ma ne si me po enti ada na de hu no na open ma God forbid ya wo me ba wiase no ba sa meti we de me mpe be ma da bi da me nya bi da na se da bi ye nyina nipa utimi hu obi no your crash utimi se bi nipa ide mama mi bibi sa ma brabo mi share bi okay enti e wo mo na be ma yi e ka che me se wo pe no me say boss me de obi kunu de no se me yila wu and was me yila wu na me so when ye ka fra enti ne yila wu di a na e kire se me so metimi ayede akọ ena jamene me boss e hye ho no na we na de bi mi wa adwuma mu a me nka bi nhye mu na lady no amene no ho no ne nka sayem na so onya bibi obeka chemba na hu se ehu na so okay me de minyi meni ese mente ehwe na kasa ninya mu me kasa samda kusumfa me kofi a o se me maame ene me sister o mo ha adwene me du kofi a o mo ne obeko na me se really wo maame ene wo sister ene me be kon sede o mo no
be ko se den so onya akola be ma wonyini edu se yawo ye wadwuma de se wo ma me no sister no be ko ene te se bibi ko so a menti ase wasi me ma me de o ha adwo pema ase mo di me be ma ba ko na me se akura wonyini fa me ko che ne se wo be ware me no correct because wo de man nanti hotel sa wo ba dunu se me to de me nye hotel ba me ye fie ba because it team na wo hia ne nyina sabe so hotel no sabe so kodi wo oba ati se wagu mani mu ase mama eni bro na ba ni mo nyamfo entre ya wo tuo no mu ntre wo hinsan ni mu ntre be ma do na hotel na sabe wo afeko ma enye hotel fon so no de me ko enti na no so kla che se me guy so de me ko nkwanche de na me ka so ogu mani ma se na eni etwa so what did you wani hotel wi e dia babie mama me twa so enye ye che se bibi just wa ya ma kwanta ira me because so ba wo gina wo ya unsa ba pani mu besiri wentre kofa be ma no fa nkofie no denam hotel na ni nyina wa hu sa red flag we amana nka bibi anche wa me na ko hu metwetwe ntia wi awe dia me meti ase enye yi ma no de ye wadwuma nti me dia bande o ye de wo be ka wada wo be kire me de me nyanso na na bra mpa ma me nton me ne ma wai na ma me no wo bae me so me ne no ye be ye adwuma me pa cho Health medical solutions for Herbal detergents. Where the feed ye pa or say o akoda no a emfa ye samana ni twitwa akoda no fidi bottle ne eniema wo didimu no debi enu nti no wa ye Herbal baby bottle cleaner, washing powder, thick bleach, antiseptic, floor cleaner, liquid soap, hand wash. Na fa ye dwuma na wa obedi wa dance na na brampe na okoto washing powder bucket ibia ye de agu rubber minim wo mo ye krokro de jo me say makoto bi na anu ada baabi any 2 weeks asa wo hima de yi abo ma say twe wo mo fa nu rubber bia mu egu bucket na mu enu ti bomodi anse unsa be kai product ibi eni je madaka ye wo madina Porsche wo makola Poku trading Kumasi and a fair Neuko Malcolm any the palace Yanya Mapai nyina wo benya bi ewo also wakra frɛ 0245 155 966 Kumaften frɛ 0540 587 790 na ono so enye Diamond Scientific Research and Alternative Medicine for yenya di donek Herbal ede aba eye ememedru me vitality esi ho ejinam enya sem ketwa ebeboa amensuo tutue wo yira ma ma opiafo me bi eto na duro bia etu aduro bia 0246727677 Absa Bank Tete Barclays obi eshi account wose kwaje besia ye wose kwaje bi besia no obema wa up to 2 billion Ghana cedis udru Absa Bank bia bowura ho na kwaje ehiremu Colitac Dental Clinic also your root and canal treatment crown and bridges wose wa kiss me quick obema flat we are track afasia and also obey ho adwuma e de amount na niam nyina akonanim sadra na ye cleaning and polishing teeth whitening and so obey ho adwuma kama pa ye wo patase kache amagema building nim ye be Las Vegas Fre 0538 250 078 3P garlic mixture abusuan chemfa toa tini yakoko kase amroso asma usano na yotititi stress gina woso wofura yekutu bomodin ase obegibie 0248928824 grow fine doctor say omoja so ati okokete so awona eya na woni padua no aye basa wedie na ninye brayon nye wasole udua so oba wa wona pese opia bonten eye yene aye koko eti esham ne nom ne nye yakra eye de ta eba center wuchi aye ka no ba bia nso a na watu bi 0244596532 edutwimwa mami oya yes eni dane sisi yade brayo mu hawo edutwimwa malames ye adwuma na wabre typhoid wanumu ato
tonic no mankapo no 0208161800 Kojak Farmer yɛne yɛde Kojak product ɛyɛ procode pepun eti yadeɛ wokɔ na ɔka kyerɛ wo sɛ procode no ɔfoforɔ bi a wote dabi mipe Kojak procode ɛno na etu ɛyɛ etipayɛ ne pepun ɛnyinaa ane afɛfɛ ɛfiri hɔ yɛwɔ Kojak charcoal toothpaste apɔsen paa yɛde gyebidi ayɛ a eyi nkonkone na ɛfiri wosen ase hyehyɛ nkawa ne nyinaa na wanum ayɛ hwam ɛne yɛwɔ Kojak regular fluoride toothpaste no bi hɔ fluoride no nso boa esiesie wosen na yi halitosis ɛma wanum yɛ kama yɛwɔ ɛno nti ɛsan wɔ Kojak sensitive toothpaste wɔ hɔ ɛne yɛwɔ ne mouthwash nso ɛwɔ hɔ 0531069945 bam what's in a beboom wakoto dwa ho no spinal cord onantia onsantia ekuro bi atu wamia emuda echamfo ban be mia 0244988004 no waka say bam Joy Cam Roofing Company Limited. Yeah, IBA, Ceflock, MSL, Standard Sheet, Eurotiles, Alozen, yeah, Trusses, and yeah, Woodwest and so, or mouth free estimate. Your soccer by empowerment. Any police station, then Chachima Hansha Brigade Fraying 0540125816. Gentleman Dental Clinic. Me pacho, wobey examination, consultation. Upese utu upese usi wode nade eguso ni nyina obeya ma obetwa ma na fi ya wabrepo total filling station echi 0559139582 na afei emwa asfo ana tete nkwanwa nim wompa no so ene de sole kwadwuma de etwam o ba bia wura bia showroom no bo wuram no waye asfoma now Tabita Clinic ya de abrofudro ne kabom ye adwuma ye dry therapy home care massage ahunjo daban Cindy Junction 0260196219 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor 25 years why Juma Lawson Delayman Capsules Lawson Law Care Lawson Mixture Najwa basubodi bebre bowura baby atone duro to duro naji yenu pay na NCC woni pedua 0248619999 Obahema yantoa nkomobo no so enti afei onfa wo kofi enti mama wadama me ka se onfa me kofi no ka se ne maame ene ne sister be ene ne be ko no me ma adwen se da bi adwu ne die se me onfa me kofi a se be me nye hotel ba enti ene ye njai ana ono so che se ne ho akodim ampa oba ma akondi obeye ne ma ene o tan okodu a ne wayi ne meka obeboa me maame ne fie nankasa na aye bawe se won fa me ko na de ya me ya wase ni nyina mu se oba na wato me nkra se ento boa for manpower si won onu ma no de abeye miame ho adwuma no wasa de ne male na twini sisi echi no wasa de abegina miame so afedi ne ti a watwa me se on fa me ko fie chinchina hotel na me se nyame ne na jai ene ye kan ya ma fedi bi me wo adwuma mu ho a ma me nka bi nhye mu ho ahwe se wo ma bi aba na wo shefu na taade efuna taade ne sei pacho maame ne baaye no atade na esi na efuna taade atade wo funu de mama pacho ye de dabodi a de ya ye de hye wo white no ebi na hye maame setia na chese mi de mu ni sei efuna taade eti mama ebi timi hye funa taade de nanti wie ya wasi pacho mama enne enwa white and cream eye white na ne etwetwa ho na ya najo ana wia wia so ye ti ase fa on hye sa atade won so wo ho mama ba de me ba kasai ya wona me de yesa ma nti ya na odo na ya hye me shoe no me de me tu be shoe nyame no ne kwa ewura max ye ne mama ka wase eti mo ade bi fa atade ba be tira o sa na mo e de bi fa atade
me de me kan wo metim na me de me te pa me de me ye madwuma wo me computer ni afi de madam ne chia ya wo office wo nyino wie na oba be gina me nchen asem oba kan say dede mate udin pa ya so bo ho mode wa boa madwuma na ekoso me kunu aka wa asem a kire me saa enche bia ye bebo wa baso hey no be here they says adane me na what they so kwa dane machi china o sabu agumi girl am say na che se ho no na wo te se wo yire enti ma fe de hey me ho yira me enti ma nkasa na okay se nyame bo miti nkunti wo twa mu kwan na me call lady ba kwa na me se maame ho ani o se madam director o se adwuma wura na nkasa ni na che se sam da kusu no kura no adwuma ne nya ne dia na yire dia na yire dia dia se ne dia mama wo yire aka me ya santini ba aya wo me atiti mi kuma se wo yire na me se me ba me nso kura twen sansa me papa o ware mienu ka me maame enti me kura twen de me nso kura na de ya me ya ne se wanka eno na ma asem na hye mi no asem ni ti a wo twa nyina ne se wo ka kire me aka ha me enti ya ka se adwuma wura na nka sanie papa ne yile no ene mama nso buwa enka se wo petepete me so ana wo pa mo me ka se wo bu enti ya wo ho no mo ana hwe se maame na kwata na office ne hwe se samda kusu yi ne ti ba ene ma afa mani anto hwe se ho no mo eye office me ni mienu na me koso ni mu me ye me tete ne ho nyina wa adwuma mu ho mama me tete na taade ene ka ne body just ne busu nyu nyina me yitu abonten wo office wo anya me ye me hu bi pa ma ni hu se waka na obepu aba enti wo mu anam ka se papa se wo yire ena me wan kan kire me dia ene me makwa kobo yira mane ho asa ka be ye me bufu aya me tan ama me di na ba ha nya ne se na me uni mado do amafa wo wi ase o wa kukudro sa wase ma wafa na nya bi ne papa ya na asem beto ai tintamfidie so ese wafa batesa wase ma wafa eso edo so se na ne de me tuja na te se waka emu asem a kire me enam ka se ne se sa de ame me stop yo me de nbe twato de twato na wadi ni ma ofendi obi abi na kobo na yira mane na yire se nti wo be kana me ni me kuna gya yana I'm saying also what Jimmy Kakrapa, madam. I will look openade. And also meaning so pema pa and soon. Me pema. Open the agum baby so did the apro. Mamma, all patches say. Young twasso. Mempe the agum. So we are so ped the agum baby who did the apro. Hey, Mamma, small kid, that's a winning bear me, but the real will cast. Once I win your mamma to there be oh, so oh, Cassana means so make Cassa. Because said your Cassa no so well power ho, I ho mammy. Eti kanye edie baby mo ho nyina ne se mama se me wa be fa me na wa de no wan kan kire me ne de wa di me di trolo mi pa de obesu me empra no no twen mama obesu me ama so de jamata gama for jamade abam so no obesu empra no wa twen wa ha da ma ho ma me osu se de esu oba na me ti no pra na wan kan kire no na all compensate you say ho no de watwa won tro na so obesum da ro wale wan me etika se na woje me je ne 30 billion ya bo ama so adwen emre so na me talk show ama ayale mama woje ne say 30 wabusu apengni say kan wonu bi pe wan hu bi da pese me set record o mabusiem wo abusuem ene sabra kokro me nya nwunu so wonya abi je talk show aba mo de ma ba ko metra so wi a bra no ye so no so ha na emusa no Sabi, could you try to be chatted in a dear man? Mampam cha. Mama, where ya Santa Tra? And you own ya, I be the talk to about Onya, sister, hey, madam, tell me how. Would you mammy show so much champion yet? Tassanam look at ye pa. So, who bet me a car fast shall call? Nako baby cocker. Nadia Samabania Canada, my Fiaguti, so I fled in the boat at the Atamo. What a chance am I? 30 billion de wana ono ba koda ba ko be 30 billion e dey semunu no 30 billion wa wuri bi pay aye kan wo ji ahome kokko ya ba djuma e dwada kogu ma ya fi blue e be che adjuma ante sorry na me ton me ne me wi a papa ko transe e wi a abrante no so e wo fia ha ye wi ono so be tenase e dey adia Mira, I am quiet.
Timadu. My lady, medase ewo akonya kese a ode amame. Na mede enchia pace ye enchira sonko efri currency kaso ye ema ahwefo ene etiefo nyina. Na eba metena sese ya na ohu se currency kinu pa ewo dwaso a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, ene Hindi Herbal Mixture. Ye no ho nkomo ene ho adanse na de beso mu into odofo nyabre na tie me. Na nkomo ahyase ye de ye duru a ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene edi kan won nkomo twetwem. Sa duro we aye duru a oba ene bema ana enom. Sa uye oba sima na wo ho na infections pa adokoro. Oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea, syphilis, anase chlamydia ene na betena. Impempi no eba ne saa etimi egya no jonso ya yawo. Etimi suma ensan bi egugu ne nkakra sabi ehonya ni kakra. Sa uye oba na wote saa na nnam yare ene wa betena. Na wa kwa uhun sesaye bia wo ma oba adura medi ho danse akamfo ede ama sebeboa wo. Ene Zahara Mixture, ene Zahara G capsules. Sa uye oba na wo ho 2 years ni umun sada. Oba bi wo ho a 5 years ni onya ne menses da. Uye oba na wote saa na ma wa wom ohaw pa na nam mu a adura medi ho danse akamfo ede ama sebeboa wo. Kodra store, pharmacy shop, herbal shop bi eben wo. Uduru ho a wo se wo pe Zahara Mixture, ene Zahara G capsules. Na sa dro we aye dro won so a ba ma bi so ho a wakowura tokoro boni mu me pa cha se wafa innam yare bi ti se gonorrhea, syphilis ama ne ba ma no mesi hia na ehi ne ba ma no eso tia na etie ne ba ma no ensansan ne ba ma ne hu nyina aye kuro ba ma bi wo ho a eba ne sa impem o jonso na obre na o chim ansa na jonso no atimaba ho so abonse ensofita na efri ne bemam eba uye bema na utie me na innam yare bi te se gonorrhea, syphilis anase chlamydia ene wa betena na uhuna mane na obra bema mesi waduro ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules. Na odofo bi so ho a impempi no wadwale awie no na yesede bibi ene nam ne ho nketenkete na yesede ne ho ekeka no saa de we mesi wa kwa ohun sisaye bia wom odofo adura ebeboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules. Udi ya ne se obekọ drugstore, pharmacy shop, herbal shop bi eben wo uduru ho a wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules. Saa duro we eye duro odofo nubra ahodo ene yenya adagye akeka bom ene dia famfidiem se odofo wo ho na owo weak immune system de bia onkwa wo ye mere wo ye no phone walking distance kakre bia obi akwa wonte brententem no ubon se onkwa wo ya na ote so ubon se onkwa so unya infections a adura obi afa infections ne bekwa emabiem no ubon se infections no ekọ na ba wonkwa wabọ 2 years ni oda ho bọwa 5 years ni oda ho bọwa odofo otisa adura ebeboa wo ebebusti immune system no ama onkomwa na akonanim ane Zahara Mixture ane Zahara G capsules. Na sa dro we esa ye do odofo wo osa na abetena wo so na etetew eha wadwena wa uhun sisaye bia wo mu no odofo me se watie di Zahara Mixture ane Zahara G capsules no aduro no abasa ebeboa wo kodra store, pharmacy shop, herbal shop bia ben wo uduru ho a wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules. Odofo je na masi ebia no wato adon anase bibi kire wadwene so fra ye sisi an ebeje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35. Odofo enkomana dru ya dru aye fe no Zahara Man capsules. Na sa dro we odofo me dru so a bema bia wa yusu sa dro yi bi pen enim dia adro etimi ne ye sa ena wo ye bema pa na adro no mre na o wife anasa o partner to sign na u be kofia sa akoma excuses ni bi ma bema mesrew o si etwa wachi ma efri se Zahara Man capsules aba enu ni adura bema
ebe solve o mere ye bia wo ye bia be ma bi wo ho wo weak erection sebi esem na na atwo sa wo ye be ma na wo tesa na wo weak erection na o be ma no entimi enni mensem wo mpema be ma me se wo aduro ene Zahara man capsules de bia meka amanfo se ene ememedura doso de ma Zahara man capsules no edam nsuronko ne se aduro we eye aduro eye natural herbs enye memeduro na yede niema frafra onuma na o body temperature ekosoro no a wakoma ebo kinkim no ti sa wo ye be ma na wo pa aduro ebeboa wo ebe solve wo premature ejaculation no any weak erection na wo na be ma me say for Zahara man capsules no eye waduro quadra store pharmacy shop Herbal shop ba bia to waduro Ghana ha uduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules ba ma uto aduro na wo de bon anopa 2 anumere 2 na wo start no maduro na wo se duro no a start eye adwuma na ba ma bi so wo ho a sisiyale pa ene na betena sisiyale tete no ebi ti se anuanom taxi drivers na trotro drivers o motena se che de bia ni sisi eye ne ya ha na dwen ti sa wo ye ba ma na wo te sa adura mi di ho adanse akamfo ede ama sa beboa wo ene Zahara man capsules sa wo ye ba ma so na onkomwa na ayemre ba ma me se adura ebeboa wo ene Zahara man capsules ko ba bia to aduro Ghana ha uduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules no therefore ye bekọ ye adura ye fe no hindi Herbal mixture na sa aduro we eye adura ya ye se de bo odophobia malaria fever etete no odophobia ho a de bia nanum aye nwonwono ono nko na aposo nyina eye ne ya de bia ni padua na aye hyehyehye de bia nanum aye nwonwono ama nanim atwefia odofo utisa adura ebeboa wo ene hindi Herbal mixture na typhoid fever na odofo aye krankwa etewo so no a wako a ohun seseye bia wo na odofo fa hindi Herbal mixture eye waduro na sa aduro we odofo nubura ahodo na yakeka bom anede aye usugar level takia na de bia ekosoro a adane wo ayamhyehyia no fa hindi Herbal mixture eye waduro na odofo bi wo ha adwuma oyen eden ogina enchenten eche oye adwuma wo gya ho odofo adura ebeboa wo ebesiesie nipadua no ama opom den akonanim ani hindi Herbal mixture odofo de bia meka aya mentwen ma yare no enka ho hyedem mentwen ma yare no ema wo nyamobo ansa no watu anamon apɛ hindi Herbal mixture ekira kwan quadra store pharmacy shop Herbal shop bi eben wo wode oduru ho a wo se wo pɛ hindi Herbal mixture na start no maduro na aduro no start eye adwuma odofo sage numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo se de bia meka no me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitima etu odofo mentena ho emma yare no enhya wo so mentena ho emma wo nyamobo efiri se ene sikasem wo yedene mentena ho emma yare no enka wo nhye dem enyamobo ansa no watu anamon apai currency nupa ye de bedwa so a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo unoma wo de Zahara mixture no ana be mene Zahara G capsules na ebe boost immune system no asa to infection bi ase ene Zahara man capsules a ye se ye de bo ba ma bi a me se ne mantamu ye twetwe no ebo ne nsamrane se 1 minute ba ma we de ontra one ene hindi Herbal mixture ebo odofo bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes etc odofo ye nupa yi ya to apete pharmacy shop Herbal shop licensed chemical shop bi eben ho no odofo to aduro ni bia obeya danse odofo sage numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Nada for owo Accra mantemu a ukọ Okaishi drug lane enuo no abusu wo ho shops wo ho nyina na obakuma so a ukọ tafofam a PFA pharmacy yenuo no bia e wo ho
na oba edum so a obenya bi wo Promise Herbal na ukọ Ashtown imurom so a ukọ Misty Herbal ebi wo ho Apidank Herbal na ukọ Asafo Mantam so a Have Made Pharmacy yenu no abusu wo ho na odofo de bia meka aya yarewa no estate se ba mentina ho emma yare no enhye wo so mentina ho emma wo nya mobo wodi ekoba bia to woduro bia se uto aduro no na uduro ho na wo kyerɛkyerɛ wasɛm se nnam yare na ɛhaw ama obema no so wote ama obema no efom na ɔma Zahara mixture no na wo no maduro na odofo ubu mixture no tablespoon no 6 na dia mini G capsules no 2 nom no anopa enumere continuous saa na hunu se nnam yare no so no se wo ye bema na wunya o partner wo one ne wo ho no yare no so aka no enti wo se o partner no so no maduro se wo nko an no maduro na o partner no an no maduro na obesa afa yare no ewo o partner no ho eti bema se nnam yare haw na o bema no esotia na etie o bema no fonwa na efon o bema no ensansa agu ho na ono maduro make sure say o partner no so anu maduro amba yare ni nyina akọ na okọ to aduro no so na o kire say aduro foforo bi o haje a bema man ye aduro no Zahara mixture no ani G capsules na be ye magic na ma o start no ye na nnam yare ni nyina afiri ho other for saje na mesini biem 0246 348334 0248 569335 me da se my lady. So yeah, that's Zahara no eduru hosa na wa mahwa ye ha na so akoje wudi yeah, that's with you. Ebusuan for said ye kan e wura no mo man interest mai wura samda kusu na Abraham pa hwe na samda kusu no interest man metra wo hwe Abraham pa oso mu nwie an interest osi man intra baby awo na so hye cha wo hatwe ora ba John ye first am da kusu no na de we show shirt ya tete bi ro benya wo ba show iso ye wo Bible ye Quran e bi focus ya kasa preko snap ni bodu apede yo arampa yimane abana nanu abrabu peja koso wose snap asiksa wo de kasa preko kanu abrampa wo pe abidi sem dodo na fasi wo na me de me to amadwuma so wo kura de be bodin aye me mi kura snap sa samo ame be kan mi nitro na nanu mo ame order bra ababa we ibo kura dubi se wo hia wo adwuma mu wo ye adwuma director emso asemo kan wote wo de passam to nanim but wo ama na ehu se wo yere ti kwan bi so no susu se wadaada no nti wo je 30 billion oba ma ana no achia ne 30 billion wo hu bi da na edin kan we eyebo because oboja fo aba ha nyina emfa bu enye den entumo adai sa asemu ya mo kan se mu nti bi da ene sei ni se na bia nyuma na me no mo frɛ me no me dini die pa na amamo aden kama me be adan na bia nyuma ama manfo eye nyuma apesika awo man yi mu a me betra ha wasi mi taho asebo en wide na chese ye umu yen ana ana mse me di buo pa na ama na obra no me no meeting bi me wi am no be ye e di so kan sam kro oh we gra be do buade abepi wata umu ade ana na ade asema plan ye Canada we asan kwa otife kramoni ba we ni kwaja no enu ase chese ni eya dia wanu tentente umu yen kan wo betimi akwa asema fo asem kwai enu so de enu no
wo ka wa de bra no ntia wo ba mu bi mama metra ha no se ka mama metra ha no ka metime yi bia mama bra nyabotre na mo so mo ha twen na ya mo mani ka mo yire no mo ho mo pesa a sumu ani fidie a se me koma se yie a betra ye dwa ya sum manim ai ena ya dan woni ne tenae me na watena me fa wadwuma se ne okan pepepe e o madwuma ma bia ma bebre na me hwa wabusuam hia wo what you say Ewurade Nyankopon sabia na de sabia so nkwase asem ya tibi wo ya sumo show yi o maame o kasa ne tie wo se wo kan kwase asem tie hia wo me fie me di bu ama maame me nkasa na to mo ne try se me o kasa na mama atia hwe hia wo me fie etimi de wo kwa na o maame esre miska da o so usre miska nada umprana ne de onu wo se uska ah na yesi amu bo no ena ekoye odo and edi kan de nti amu se man kan krem sebi bredias ya na mo aka to wo se me koye oba lie eti na akoye ne lie lie na koye no lie fi entro ena wan kan no kranche ne se wo yere ena ya hono de wudi fo mo no maka to because onu se wo no sebi no otini baabi na kan wo kan se wo ni yiri nti ena so eni wanyi obi one ne betena eti se wo bra kire na fo be hu se wo yere a kwa bi suru wadada no me nada wadada no bra wadada ne se sebi enka me ne wo akola ba ko no a meja wo ho ekọ no ena e nada me no me ma show ma me a show busiafo nyina e nada ne se enka ye ko enim na no metimi ne me yira kasa na kama ware o kama yire o jama wa boda hey o mo order o mo dio na ho fefefe wo tu fun sa madam tie na me kasa me kire wo so wa ma bra na nkasa na wo kasa bi mpeme me dismiss case we na do wasem na so le free akọ me na me ka kire wo so wa ma bra na nkana sam na wo sam pie wa no piem me two case we no me to atwene na wa so le free akọ me so so nsem fon so se wo mu yade a wo babu abusia pani krache kasa enti me show sorry sorry free ho madam so for mama mpa cho de mama nta amenka se de leti na maso ma no madam daddy what's one we are pen go what now what can say we are now asem no so man pan cho what am na bom we use when you answer Mr. Champo bacho obra kasa enti de tintin ne tiatia mu an wa ge we ankasa be yi ankasa wo benya bi wo be ifu me so me yiri ni ha o wa mo ne wo no ka kire no me ko kan ye den se me ko ye na light me nka me ye na light wo nye papa so no ba na wo so ahia and wo ba kan de ne hwe ayo de aso dem ana wo da ho ta film no sa me raba ana me so de bia me ka o ho asem papa ani kire me yere o kan pran wa se papa kire wo yere me ka se no me ka kire me yere se no pan no aha ba ni na ye into yiri ni so ye waka wo ye ni ye kwase me ja o ma wa wo ye ni ye kama so and adwuma so wo nya obi a wote sa na wan kana mata wo ho a wan hwe a na wajja adwuma no ko e ho na ma me de bia ma pe wati ase ya ko lies ah na se tintin na so ko ye me so sabi ma sekura ani me na tie me tin fa mo ko me ma me wo ho mu ni aba wo omu so nim se me ya sofo ba emponi sofo ba so dia wo ko yesa wati ase ene dia badwuma me ma o gab kakra ja hotel kakra ne yeko se be ya odwuma wo ye me tuma tua wo ka yie na so ye madwuma yie ama afemi nkonkora me hwe na chiri no
afianga bi wi guy bi ti omu video ono so eyusu what you so no wanu di nyina what you so no enya me boy na ne ti wona wa ti o buy na won ne ti ho o buy na won ne ti ho me buy ma fa me se me kan kra kire me ka kire se na me ya wusu asa na ti wo ti na ba ni mi jae na me so ka kire me se na won obi na ho o no ka kire no wanka won ka no tu no obi se na se no mi nya no na me yi su be du a bra kasa service bra kasa kasa fenti na ya na me di buoma ema o ansa no na de okoye ahofe no de na wudi akire koye wo ye adwuma o like what you say wo ye adwuma nkasa na me de pe wasem me ko wo fie nso o ma me ahon brasie awo de ma me ko no dida me fom eti minim se busua no se bi kaye me se mi tri wasem na me ka kire nanka me hwe kwa ya me de me ye be ka because me ye ne na ka ma ware wo atena Ghana umuna ya suku me ye bai na obai introduce no mo kire wa waja ete mu ni hobi ana oti from the owan ke metana ete se scanner o je no so mse na sebi ne twa no eye good ana say diamond number 30 billion na busuam ni nyina no busa se wo hu 30 billion dada ede kanko tisa na ade be man me man ka pre dabi eno de obe man bibi obe compensating no kre na wanka no na konto tie no kre na wanka no etu ena me de bo ato e so twa konto boda gina to bo me me be twa konto boda enye emprachi hu kontompo bra trachi tie tie e me hishemla maye wonu yiri ni nyina se manu no mu wi o se de na mo ba yo mo de be so le film show so akọ wonu o yire no so twa konto boda me si mi twa bita pato gina to bo me se jampo mani nya de na tonto na me dwe na mfa me conclusion mra ono oba kire me dwuma ni me pokasa so because you're working something you only the town first one short in here I bring to you actual Rastam boy be just bra Debbie yep onipa ne kasa mesrewo sister you pay the go feel say you come on ya ma me no ya na wo musu ba ko na ya no you su ba wo ka se we you ma me aye wo ka se wa kire wo bobre enu tin me na na ka wo se shuwa chi and wo bu je and wo fe no be ko na so na wo fe no ye na no kura nya pesi na ne me kan say me say do be me wa fa wa show kama wa show papa what does you to say problem me what don pa what don papa ya ma ya ayo what don pa what fa be me bia ya wa show say abrante we say that and what fa be bia ya wa ju ni say abrante we say take am from so ba so nya go pon the chain e say ka we chai sister ka so to go fi wa abonten wo bi enu monta e ma ye nya abonten ti e kwa na ya ba what you say trinity bupo wo say dia be ne wo pe wo say e go bo wa na mo ko na kwa wana wo do to me friends e ka ne wo pe no because so wo say so plan say that we say to what we entin kan we ne yiri nimpra and then go so no na kwa mo bra what you say wo nya be mani we say na ko ne yira entin kan be ku ni say awura kwanu tu mo ra awura o be ka so ncho e mo bu die so ma be okay you know first and man we say I'll say we say me kwa ja kan you be say I'm telling you ube sese o mbe sese no masatna na so for me we say sansem ya omumi enu omutu omkeke uja o mabako nkokum baako yo edase na abram problem my lady with that CP
malady omu mi onu nyina broken attach wo mu broken attach wo mu obey o timi nwananum se broken attach no papa ezu sa atopa bi ohim no okaya na ne ya ni nyina ka ho o timi ka na no nye fe oboa oda so depe no ana oba nso da so depe no na kwan o montemfa so teye no ana o mu hu kwa mafa so mesiesie na ama na ba bedura na ye ka bibia kire eye ema no mame tie na ye ka no kra kire dia sinya fe ne bi besi o ba ye se sika na obobọ no kra kire se unya serious wasam na ade ba ye no dia sinya fe ne bi besi 30 billion se be ma etwa oba ntro wa twa wo ntro asem aba wo won panifo bi wo nom ya na ne namfo bi na frɛ wo mu na no mu nkasa na newu be gina no be kase meji 30 billion e ma mu nyina mu fanya adusuade mu kwa mu ntutu mfama adwene no makoma nkɔ so free se nya dia wo be ware dia efo akoma no adwene nkɔ fo wani kan egusu yi anafa kɔ emfa akoma no nkɔ bi wo be wu mami tie broken atache no enu ti no gina ye nto ato a maledi wan se broken atache wo no a afa na wo gina ho ye 30 billion ho billion no enu no na ya na e de entokwa ne esekantwa eba no eti ema musu ade osade no wo be fo akoma nkɔ ohu ofe be ma bi obehu bi abepew eti fo akoma nkɔ minia edi eti na wo de bo obetre yeso o ye studio ase wo di asema ba fatu o de fatu o bi e nyina fa hye mu ma wo mo ma be ko ne moja e wo mo ma so o asema ye kan ne person ntontwiri ba di ma ye unu aya ma se memma nyina o mu boye dimbone wo mo mu boye dimbone asema ke simple case esi ya ne frɛ no se dia sie no fatame na wo gina ho na so so na musika ji ene dia wo wanti no ana keka hiafo no ba mame emi ya se wo bai na ba je bible no no onu mom je sina o ya ko boni dia mi na mi katsira wo boni dia ku no edi edi no so ba gina kase mumu fiefo ya hiafo male me pato o kase man kase bi o me fu o mo dia ku kwanu tu minam katsira wo kachi kwanu tu na do suro dia bank afa sina no na afa sina onya na afa sina pe ni ku suro dia bo ma me fina ko bi ya sadia bi sei na so afa bodua no mam kunu tekene ba o dia se beto ya afa bodua ni ka ne be sham na ni so ma dia be siasi bema me ka bi bia sadia o ya waye wa se me ma bebre chance ka bai wanu wo fom oba we agudie ye so no mu boko maladi di suba nya kra dada no ebe ye oba we masa wa se chance no body dia ko no mam ka tro ko body dia me se ade no faaye no afaaye no fa ko taso man me tro ba bi enkopim so obetua tete obetua so maladi mi nyanwie nadai jatimla na etwa nadai maladi me das me se be me ade wa se mabufuo me se ko body dia ko no wona di ka jeje ye free ha mom fa kamera to so ne boni dia asem bia si atira me na mam na bobia asem aka se ne fie ye hia fo fie ana wo be ye ne ye se bu be ne ye wani no wo be ne ye wani no bema wo di no so adiwa e di atira ade ne fie hia e kaka na nu boni dia ku no so boni dia ne nyama o di scan beba e on fama ye nane na fe samda kusa wonam gana ha wudi atrende no no obi ahu nipa ban na mo wiase wo ye se sa suban na gumema bebre ani mo ase gumema bebre ani mo ase adai awratra o mana ja asem ni nyina letrase ma wa fa prabo eso se boni dia o tia abrampa se quality takebra me atare ayi efura atade o bia o mu hwe Watrimedi bra mami Watrimedi bra nyabo tireti bra Mesikana mama me poni dua kuno ti mami tina me kan ko ni chiro ye le fisu twetwe prano ya nko ba kwa nko ji 30 video kem tete ya e kasa me ko ntina twetwe sie dia course no dia bi na nko baby eye kasa de enye force se wo force no timi ene bra kasa no ndi ompa bibi efenya wo kwan se relationship ni nkoso bioma na sa asem na wo gina wo kan de ase wonye serious 30 billion de sabe sister wa bodama na ma me mo adamo wo ka ni bre se me kesika wonya se de be ya metimi ekuna to atwene
call it a transfer simedu Meka na de yen conclude na sole maame wo so ai late adai wo to so yen kwe 10 minutes yen conclude ne sole Ema yete for na ahwefo ni na akwa aba eba Qualitac Dental Clinic Qualitac se de be eba ayeye no Qualitac o Kumase Patase ka achia management building so ehonum na be hu Qualitac Dental Clinic ye ne the dish restaurant and a share wo honum na be hu Qualitac Dental Clinic afei so ukọ wasa kropon so a government hospital road no adjacent magistrate court no ehonum na be hu Qualitac Dental Clinic afei so dun kono afei so NIB road ni so hon so ubehu Qualitac Dental Clinic e wo honum awie for Qualitac Dental Clinic na oni entwetwe nkomo frɛ na twerɛ number yi esibe etu baabi twerɛ frɛ e was 0538 250078 and 0545 906888 Qualitac say so sina etu afiri honum yebetime si e de amount bebe na nim se so si tu a yentime si ba Qualitac say ye de so si ni tu a ye si amana se de nyame de ma ono pepepe esen no prempi na ye na egumu mienu e odi eyi ni e odi yenyi obi ba o se me pedi eyi oba Qualitac ye bi wo e honom oba nso na mpedi eyi nso a eno nso Qualitac ye bi wo honom ye de ne de si amawo amana ye se de nyame de ma ono pepepe enye se ye si de eyi ama na okasa ababa yi anase de se de o si penra anase de wakoma na woni si je ho no sa pepepe na Qualitac oba ya so ya eye de mawo afei so ye scaling and polishing e wo honom Qualitac sa o si echi obi wo honom a ne se no aye yellow and obi wo ne se no aye red obi wo bon se ne si echi no aye na pif bi e hihye ne si echi obi wo honom a obi ne nanuma bon se na ne si echi no aye green and as a black mesra says how ne bi wo so a ment na fie Black Qualitac Dental Clinic na doctor enye cleaning and polishing emaw yenyi sa pif na ehye wonum ene wonum asene na afiri honom abusua sa pif ne ba wonum a plaques and atata no e de pa e ba wonum enti prebebre no bi honom a okasa na pampan wonanum se pampan wonum so ayade a ha adwen yie pa enti so ba wonum na so hu se sade yellow anasa black ekra wonum a enti na fie Black Qualitac Dental Clinic na doctor enhwema obi honom a ne nse aye kokko pa ne se na ye very yellow mesra wo pese o ye teeth whitening pese o se na ye fita se nwura Black Qualitac Dental Clinic doctor be ya ma ye honom de obi honom o se me koye me se no me koye whitening no na me se ne femfem Qualitac de o mba menya sa problem no oba doctor ni udi nkomo enima bi honom a e wo se wo ye ansa na o ye whitening no so anya sa anema na wo ye whitening na ma on se ne e femfem no nti Black Qualitac Dental Clinic na be o teeth whitening ye ma wo se no aye fita se nwura afei so bu ane se no so obubu obu honom ane se na bi o ka de na so bu ye ana o teto ye na ne so bu ye Qualitac se bra ye tooth failing wo honom ye be failus o tooth na ma ye failing na ma wo se de nyame de ma wo na pepepe e do tooth ne kala na e failing ma so wan kan cho bi say so wa failu utita obi ya hu say wa failu utit enti anopa awie fe Qualitac na oni entwetwe nkomo ade bi ha o efa o se honom friend 0538 250078 and 0545 906888 Qualitac o Kumase Patase ka achia management building no so ye need the dish restaurant and a share wall afei so ko wasa kropon so a government hospital road no adjacent magistrate court no e honom na be hu Qualitac Dental Clinic ni ko no fefo nso ye njamumu ni ko no fen so ye NIB road no so udu okeke motor shop na ubisa akra obeche Qualitac Dental Clinic aso ye de mitwa to ye dental cavity aye kaka abusuya kaka ya ade ye yie pa se kaka wo so a ewiema jono sa ata no na okaka eba kaka etimi akora kaka timi panyin kaka no so eba wo se ne so a wo se na kaka no betima baso no betima very yellowish and betima very white nti bia wo da wonim sa wo se na wachi
na aye fita so na kaka no aba wo se no kaka no edidi call pop nim na edidi akọ 19 woni baba ho se aye kaka no na utimu se pe oda untimi na akora kaka timi dia no obu ho na ne se no tokuro dem odidi kura na aduane akọhyehyehye ne se na se ni na timi akaka no bi enti se wo sa problem na infant na fie infa consultations engyina wonum obu ho no mo se kaka woni so me kaka ba me ne patrol gyina manum obi akora timi eka se me kaka ba keka ne ma bi bom na edi gyina wonum awie no bo se ni pa no ba ya so na num no pro and I say no pro because of concussions na odi gyina wonum no se kaka wo so na ya de a ha ujiye pa ntina fie wonua bi o ma me bi se kaka woni so a mentina fie ba Qualitac Dental Clinic na doctor enhwema wo ba na wo se o failure ma kama wo ba so na wo se yetu nso a doctor betu ama wo Qualitac de se wo ba ya so ya edikan ye hwehwemu ase na etu se no ye twa scan e ma ye hu so se na ye etu no e ma problem bia e na tight say obi se okotu mese no mitu ye mensi apai mesa miti eye meja meda mintimi nda because e bia na wo se no okotu no esentini bi so ye ntwa scan ene etu se no ene nti na wo wie ya aja oti ade no Qualitac de oba ya so ya doctor de kan twa scan e hwe se o se na mitu no ensentini bia so mituma wa e ma problem bia ansa na doctor atu ama afei so de pain free wonte ya obia wenye se ubada woni guso ye wo dro se be ya opane se be ya etu se na wonte pain bia within seconds na etu se na free honom na ho atọ obi honom so a otie me ne se no anhyehyɛ yie obi wa ne se no se bi accessible grass no obi nsi atwetwetwe mpena me se so se no sa anhyehyɛ yie na sa se no ba onu ma bi wo soro a ba Qualitac Dental Clinic aso ye braces wo honom braces ne so your payment plan wo honom a ye be ya ma wo nti no kakra bi ekita obia no Fabra Qualitac Dental Clinic eto da ye ma no bu honom a obabon sa na ne se no bi atwetwetwe mpena na bia ne se ne dɔɔso wo nanum ne se no anhyehyɛ yie obuso ha ne se no space na dɔɔso ewo mu no dɔɔso na ya friend space to space no space no wo nanum bebre oba Qualitac ka doctor bema braces na wo se no wa correct na ma afei nso say omo se fina aba na yedie fashion braces ya de aba yie pa bo hu obi na oye braces e bia na nye treatment braces just fashion braces but fashion braces some man can say fashion braces na maya obi an say fashion braces because any treatment braces ne fe no the same thing ade down so ne say me de ne de me de bo life but the oil treatment ne de odi treat ne say Qualitac nso ye fashion braces e wo honom nti wo ba be hu doctor e be fashion braces ama obi wo honom asem de gold e hye mese so ana mo gold ni bi wo honom ana mo nto gold ni bi en fa hye mese so a eno nso ye bi wo honom wo ba ye de gold no e be hye wo se so obi wo so asem de two gems besem twire mia midin e wo mese so a eno nso Qualitac ye bi wo honom Qualitac ye wo Kumase ye wo Patase ka chira management building no honum na be Qualitac ya ni the dish restaurant and a share wall udu the diksha obisa akra obacho Qualitac Dental Clinic afei so ko wasa kropon so a government hospital road no adjacent magistrate court no hon so dru honum a be Qualitac Dental Clinic e wo honum don ko no fenfo so obusi enje mumu kra don ko no fenso ye wo honum e wo NIB road ni so okenke ni motor shop no e ho na be Qualitac Dental Clinic afei so friend number yi che number yi tu baby na friend 0538 250078 and that's 0545 906888 it is all friend yeah becho ube friend obenya doctor na ye no matwetwe nkomo pa ye da ase ye dey ma ye che ho husband confidently esa me bana the bad dentist achena utwitwi mesema me tinyame adoma Thursday anopa me ba wai na mo twitwi atene magusu ama me matene magusu ama me wai betrans na mesre na je se bibia e kama aha obapa they said ye na me kan abranti oye bema
to ono de said de mema de unim o masem opa no beka no kre ti wahu no kre no wo so kasa no kasa yemu no wo se wa boa wo pa na chese wa hwe na no kre kakra bi ama ba bi na e de wo hawa ba nti mesrewo skana wo ka no enye force says wo sumwo adwen pa woni tirimu a ena wo gya wo kwan sa at least ono try ti say wo sika no ti so na ye nsole na eta maso pacho man pacho do nya ni 10 billion yo mira said ye ka no enye force one na tra sabi o kan o si na oboa wo pa wo ye wadwuma ma wo pa tu de fa ne say weka a won wa ye adwuma yi ena wo gya no kwan said o kan o si 10 billion ada wo ma usum ana de me kan say sika no de na me yire kwa kwa sabi adwuma no me na me yire ena di okay ena ya flower wo ye adwuma senka obenya botre kra nka mesa afa no ena na saada afi ya sa to aso o fa ne na da na woni ne tena o say wo ye adwuma na me ne da da ai bi je ba be fa course one na me de sanse mu mu ntumi so na ka ye nto aso but also o pesika me ne me yire badwe hu so me yire beti ase de a mame de wo hono no because asem we no ne kan ne aka no enye force because wo kono e se hu say be ma o ti say ya wo bie companies nti oni yire hu red flags bebre wan for anko ne fie odo ginigina hotel e se kasa kire wo ni nyina obu wani gu so enti no wa hwew ma wadama adon pa fry I be the befa course no ka me say ne yiri na wudi wo ka se me wo ka sa me na wo adwun na yo na like this ah be ni ti dem wo ka sa ma me ke mi na na mi mu ade o yira atade normal person be na be sha atade we dia be adwuma normal person be na be sha atade dia papa the judgment and one no pe bibi ni fanya no pai okay me for so abusuan fan kwa mane so 0509 438 na yentie dia ati for Jamaica and some now more can you know me na am say jam o ma fire red no me dia be kuna o ayo o ma fire red no me dia betra ayo o ma fire red no me no ma fire red yeah that's it. Hello 0509438507 hello Pacho udi yentio hello Pacho udi yentio Ese Mohammed yo Mohammed yentio we mami aso ka kan be me kafa o maso mo se yo ne bi ekum se joma bi no mu wi ye bon pa se de bia case bi se na emra ne intere na obi ani dress na emra na fasere ne be mami da amu tete je ni hwen fa so mo de ma fam ho adwum mo de bai because o gun ha won tiase oba kama na ga so for mo tete and you know what we go omo no to be nim some atmu bi be I don't know the meet my can yeah that's it hello 0509438507 hello oba ma udi yentio me ba cho me din di masia me ka sa free patanso yo yankoi hey call us in so bin so e wo ho hello madam, good afternoon mi ra udi ni baby a kasa me free ba so e fa me jiri kasa free ko for area yentio me de pe ma na wan sidi kwa mo fa ma no ma no pe mo ma na wan sidi kwa mo je bi ma no o ko pe juma nye wo ye juma so mo ti anaka nti be ma no de mo de so wo se bo ni di on ve chire nkodan ti
Yeah, that's it. Near you condemn. Do my affair, never sorry. Yeah, Kakro. And I just said no. And the eye and the Kubu Kuya, so ya, Fakwa Buddha. Tachima Bochi, Tom Cremo, Omuguho, Okomi Chromachim dance over near Broba. Any item. What do you say? Go to Atosu. Hello. Jessica, hello. Hello, Mark. Good afternoon. Afternoon. The Bacho, make a speaker. Yentio. The Bacho, Miss Masama, mechanic. Dama, I remember, but no more can correct. It is cannot get a mechanic. What you know, Kubema will not see a new Sicano. One can correct. Yadasi. Yadasi pa 0509438507. Hello. 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 Ejampacho udini baby akase free. La chofem kusema kwa kapesi. Say blood. You say your blood. Yo yankwe. Yanko. MTN for actually Ghana for nyina dwon. No matchre your dog. Hello. Hello. Pacho yentio. Yet see me be 2 weeks ni yet me fire phone na me ma to me credit aguso no me timi fa nya bibia ya kire ya dwon ene ye gu o ma num. Hello. Hello. Oba pa yentio. Pacho me de abena me ka se free to mako for edia. Yanko. Me Pacho mo nyi sika no mama me no. I think papa no kan o kore kire so wan kan o kranche me die. Money sikano man. Yes, Uncle Bondi Uncle. Ayo, yada said yes. Ebusia fona na kumase. En why menim fe wa na ekura sika mo bi ntemole. Eni ateche fansra wanim. Na me manim ne fe no da no sum dem. Ti na munhu ni yi. Nka kane adada no mu a kama dwa. Nti no ekoyi pa. Na na kumase GH frɛ no. Mo mesisi wanim kama pa nso. Emfa ma ebusia fo so Sompa Nkomo de Ebola isole so. Ochina asem chenche pa e de beto aso. Different type of jinyame betobi ebwani ya fofo ya tete so ya sa wo anklet kama bi wo Abyss Plaza femi che papa bi eda me kom hwe behwe bi femi bango papa bi eda me sa hwe ya tete nyama ne so bibia wo Abyss shop betobi cotton betobi koche eya fofo la fo ya tesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini kokua? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. A yama money mema, a yoku ni sisia redruck sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yemme. Na Edusa ya was the me blabo we. Sweetie, may you come on, mammy, I drum. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep yeah, damn sorry. Oh, be to I just have paid for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Hello, Midin de grow fine. One more two, won't to mini D, wouldn't him near Tira. A
sa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu a nipadua no pɛ sɛ wɔkotia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔne nu a ɛwɔ nipadua no mu sa na ɛnoa na nipadua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma wɔ no mu to ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wobɛnya bi atɔ wɔ pharmacy ne bia yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa wonya mfie dumienu numu bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Apomode ho nsɛm yɛmfɛn bi agro ɛno nti na ɛsɛ wonom edopapa nko a Exodus moringa capsules ɛne Exodus dandelion capsules efi Exodus ebusuanom na ɛbɛboa w'apomode emu bia a wobɛnya no betumi aboa wo nanso sɛ wonya tu no a wobɛtumi anom abom na ɛbɛboa wo papaapa sɛ wonom Exodus moringa capsules ne Exodus dandelion capsules ɛboa ma mogya di afurusa ne yie na afei ebusi wo immune system no na akwatia yarewa ahodo menim yie sɛ nipa dodoɔ na nim deɛ moringa etumi yɛ na dandelion so yɛnim ɛno nti menkasa bebree ɛnyɛ mma apemfoɔ anaa baatan a ɔma enifo anaa abofra a onya mfidumie Exodus ehu adansidie dɔɔso. Ojo, let's say, oh, foul. Coco ni IMT, anyway, feel Mr. Pins. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa, say Coco, IMT, wifey menstrual pains in a tenant. Namison and say wifey yare, or choir sabia, and no mercy when ya malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know crown what to see, say, me crow when yamekwa. Oh, mammy tonic be. Bra. Mrs. say, me fear to move. Hey, honey, into a baba na can want some son. Oh, baby. Oh, baby. And you are. Shannon, open for or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for said Enroy, Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over the counter medicine at to phone for 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, on no quanono, Jama bread. Akos, send your men, send him in them which shimeno, a moye triti, mean to me, sorry. Who name one? And mammy feed John by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and Tinumbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufu saneno, she natural garlic papebi, any idea. Aha, now no, madame for coffee po catch them say, you work natural health for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 guson, and Yasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu now, sorry, who complaining. So one 3P, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman for, and answer Quadawian and fear to me. FDA, Aji, a Jedian Kratsui, Atum,
3p garlic mixture wobenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert